Kalah Pak Gulungan tadi. Main Pak Yusuf. Lawan. Sama Mejan di Pak Yusuf. Pak Yusuf lawan Babi. Apa? Bagi jadwalnya. Oke. Ya apa-apa. Dua bola tadi. Hah? Bola begini aja, itu bola orang gede. Sama nih, belum aja ini, puluhan. Juga ini aja pakai 6. Puluhan. Puluhan. Ya. Udin. Wan. Udin main berarti Udin. Main sama Iwan. Yo, semangat.